Icha akta ka sor tura na yaki to ivra jora heba ne step deski yagluti sengke wacha khang lagi mo yung gisem wacha tempra ki dukan dukudo wacha thang wacha lute hado wada emle ka keri ka wacha thang kasunong ka tawle de mon ga wacha clear na iwe e go pon man yaki sa surok no do otho kin ten chaluti sengke heba mi kin chanrang wakan tai wa pangkho ye ni ye je wa ki wi ki clear pangkit ki keri wakan thup no do ki dwar ki deng ki khandau ki mo wa ki wi de Nei step dalai her le menteri rang ba kajala konrad ke sang ma chatura hai bar chem ye ko chong chnong ki dak so soro khti ki bar lum de pangkhoi ye ba tngit wa jkhlia ka chnong konrad dalai pai le ki yung sem gur shakta hai bar iklam le wa ki chong chnong wi wa sa thain aramil tura de benti wa konrad wa ki kate hado ukhole de duna dai lang wa ki wi de ki bam kam te konrad de phon jagi head district yo le ki ye wa em kam o e rap ye ko chong chnong yo su yo to ki wa chong chnong ka tura de wa yatli demi ki wan ra ye suk isain Yeah, just tell those guys on the top. Ang ada surani NPP office na taurit na at sin lakan bijalo ko parang kulakinga tang mandirang bijalo tang biap rangko mosto ka check ka palsua or NPP office ko ba ang mansa magsungin party office ko ba target ka kaya na sa namin to kuma party ko check ka na mamung nang mani dum jatsin hindi ba dalo yung political line ng kate dalo NPP di office ko dalo siya check ka kadi akanas ka nga mamang tabat nga kaya nagabant nga o visa santiza jirangan dami ko nakatsin ubusan ni Kri sumba sa stipumatin hindi ba nga party ni mandirang na beses kunas ka dalo yung mandirang jirangan at sini party office ko suwatsin kaya dahil sanchina ba nga party office ko suwatsi isang NPP ko punat na magin hindi ba sa kanchin via NPP de mandirang ni Katungos hindi kami mamang salo ba NPP ko punat na magjawa yung office ko ba nga aro ng batirkin aro party ko ba aro black pate
monge an sini organisation buka ken ni ya so many papua nga party ni plak ni ba karang na leader ang na ya so many papua kana sa takot kila